No kubimera iyo ndimba musuke n'amakuru ya musuke ariko ndazakira amakuru musuke iyo tukomari mana maxime cyaca musuke umuntu wese karagenda konjora kugira ngo tubanguke n'amasaka kandi baraza kuririmba nyuma mugabo ngo yigeze kuneze kuravuga ngo shibe no zero mu cyane musana amata
ariko twebwe iyo twanezerewe cyane tuba tubigumamo, iyo twanezerewe cyane umuntu tuba tuve jewe nanezerewe cyane no kujya biza binani munezero kumukabuma ikatwaje pastor nagawe. Haleluya, haleluya, ibintu byose ni ugucomoka udacomotse ngo kakapa kuko ntitutari twateguwe twese ku mafishi siko bimeze ntabwo tutaziro za haleluya zije mu mutima. Haleluya, 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 nimba umutima utaducira urubanza turatinyuka imbere y'amaso y'Imana tuzamure Imana ishobora. Tukamara Imana amashimashi cyane katwakira umukozi w'Imana pastor nagawa buriya bishopo noza gufundikira azabanza nyine abantu uzakaza nyine gufata ijambo rya nyuma katwakira umushumba pastor aza tugana ijambo ry'Imana no